Mwen pa pe anye, mwen gen Kris nan bak mwen. Oui, mwen pa pe anye, Satan pa ka fe manye. Mwen pa pe anye, mwen gen Jésus nan bak. What that is that? Mwen pa pe anye. Yen deme, mwen pa pe anye, mwen gen Kris nan bak mwen. Mwen pa pe anye, Satan pa ka fe manye. Mwen pa pe anye, mwen gen Kris nan bak mwen. Mwen pa pe anye, Satan pa ka m'a pe anye, m'a pe anye. M'a pe complot combinaison yo. M'a pe ou gade moun kap fe maji yo. M'a pe haïtien qui pa ple wa mwen. M'a pe moun ki di m'a prospere yo. Mwen pa pe yo tande. Wap to ali sou mwen. Wap saba wek la li sou mwen. Satan pa ka fe manye, non, 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 non. Wap to li sou se o te kwi. Wap to o te se sondra. O te wap to li sou musicien yo. Wap to li sou mangaka yo. Y'a d'adoration wa. Wap to li sou pasteur yo. Li sou diaki yo. Diagonès yo. Kote da missionnaire yo. Wap to Saint-Esprit, wap lo himna, wap papamna, li sou mwen, li sou mwen, li sou mwen. Wap to, li sou mwen, oui li sou mwen. Wap to, sou mwen, wap toa. É moyen. Gloire à Dieu, amen. Disposez-vous avec passion et dans le message de la parole de Dieu.